Muthenya wa gatatu thutha wa githurano bururi-ini wa Tanzania muingi wa bururi uyu ugite President Samia tiwe kihonia. Mirurungano igithie na mbere kuria magana ma andu kuringana na ceceni cia kimabururi nio makuite guku angi makigurara ona gutuika uyu ti undu ucarikitie mito ya muingi uyu gwitio tongoria mwega. Kumana na ndugamano eno raia amwe a bururi wa Tanzania ni manjitie gwithara guku bururi-ini wa Kenya guku makiorota wathani wa ngundi njiru wa President wao Samia Suluhu uria maugite niwe urehete hathara eno yothe ya mioyo, nguraro na wanangi wa mabilioni ma indo. Serikali ya nchi zingine ya nje ya Tanzania itusaidie kwa hili. Yani kama mimi binafsi hiyo uongozi na ukataa. Wito wetu kwa jamii ya kimataifa, UN na bunge la Umoja wa Ulaya na shirika zote za haki za binadamu ifutulie mbali uchaguzi huo na isitambulike. Serikali ya Kenya na dunia nzima ituingilie kati kwa sababu hiyo si haki. Undu wa kugegania ni ati raia bururi wa Tanzania makiura kwao, a Kenya marenda guthie bururi-ini wa Tanzania ni kiria maugite marenda guteithiriria wa muhaka wao niguo kunina wathani wa kuigioterwo, undu uria ucungiriirie kurugama kwa mihango ya biacara na ukui mihaka-ini ya mabururi maya meri makiria mwena wa Namanga, Holili na Isebania. Kumea hapo watu ila askari walikuwa wanatupiga na hizi tia gasi mjomba wangu yani mpaka mambo mengine yanafanyisha wao wamepiga wa Kenya huko wanapiga marisasi mjomba wangu imeenda vibaya sana siku ya leo. Kuna shida maana tumepigwa ndugu yetu risasi bure. Hatuoni kwa nini tunapigwa risasi. Tanzania wakitupiga si wa Kenya tusukumagi nao. Mbona tunapigwa risasi kama ni kwetu? Mucie gwa President Samia Suluhu gicigirira-ini gia Zanzibar atongoretie na gicunji kia 70% gia kura iria ciothe cikitio, nake ndagitari Hassan Mwinyi akianirirwo tariwe muhotani wa giturwa kia president gicigirira-ini giki na kiria gikoragwo rungu rwa mathagu ma bururi mwario wa Tanzania. Wa kumakania ni ati ona thengia wa thirikari kwiranira ithurano cia uma na waragania kuria kura iratarirwo ni amaratara na iratarwo atia muingi wa Tanzania ndui kuona thirikari ni horetie minyuge ya nenda na oho gukundiria uhoro kuri nyumba cia mohoro. Kumana na ndugamano eno thirikari ya Tanzania ni irekereirie borithi ya gikiro kia mbiraru mataoni-ini matiganite kuria mirurungano eno yehiriirie oriri watho wa kwaga kuma nja gatagati ga thinacara cia hwaini nginyagia thinacara cia rucini uthiite na mbere guthingatwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, gĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.